Otvori prozor. Keropi! Keropi! Zvuči jako važno. Albert Einstein zvuči kao pametan čovjek. Gdje je Keropi? Moram ga brzo pronaći. Joj, da, baš se pitam koliko zvuk ide brže od ljudi, ha? Šubidubi, šubidubi. Trebali bismo osnovati bend. Keropi, gdje si? Keropi je na plivanju u jezeru Danut. Gdje je? Išao sam prebrzo da bih te čuo. Moj brat je na jezeru na treningu sa plivačima. Tako je. Zaboravio sam. Idemo, ne želim propustiti zabavu. Da. Na jezeru Krafna stvari su bile prilično mirne, a Keropi je uživao u svojem najdražem dijelu treninga, drijemanju nakon plivanja. Keropi! Ha? Hitno je, Keropi! Hitno je! Što? A? Hitno, So. Kako to misliš hitno? Neki huligani su preuzeli naše igralište. Da, O, stvarno? A kada se to dogodilo? upravo sada. Igrao sam odbojku s Kertisom na igralištu i zabavljali smo se. Vježbajmo zakucavanja. Vi igrate na našem igralištu, moramo vam uzeti loptu. Neću vam dati našu loptu, mi se igramo njome. Idite se onda igrat negdje drugdje, ovo je naše igralište. I tako su nas otjerali. To nije lijepo. Vjerojatnost da vratimo igralište od njih gotova je jednako nuli. Ti huligani nisu vas valjda i ozlijedili. Nisu, ali su nas uplašili i rasplakali su Kertisa. Pokušali smo, ali im se nismo mogli suprotstaviti. Sad zaista postajem ljut. Da, ali moramo pokušati ostati smireni i razgovarati s njima o ovome. Točno. Imam ju. Nikada ih prije nisam vidio, stvarno ne znam od kuda su. Jeste li uz mene? Jesmo. Stanite. Željeli bismo razgovarati s vama. Niste ih imali pravo otjerati odavde. Ovo nije vaše igralište. Hrpa huligana. Prestanite, rasplakat ću se. Bit je u tome da svi možemo dijeliti igralište i igrati se u isto vrijeme. Mi ne želimo dijeliti. Tako je, ovo pripada pigama. To ti samo misliš. Hej, moramo ostati Keropi, smireni. odustani, Sjećate se. oni to sami Nećemo žele. ništa riješiti Pusti mene, svađom. Keropi, pusti me. Ne, neću ti dopustiti. Stari odbijanac. Pum pogodak. Sad mi je dosta. Imaš 5 sekundi. Do čega? Samo blefira. To je bilo dosta. Čujem kako se svađate na drugom kraju parka. Ovi huligani su sve započeli, gospodine. Svađe nisu dozvoljene na ovom igralištu. Newton, tko je taj čovjek? To je profesor Johansen, on je izumitelj koji živi u radioni iza parka. Zaista? Očigledno morate razriješiti ovu prepreku, a najbolji način da riješite problem u sportu je da se pošteno izazovete na igralištu. Da, ali... Nema ali. Zvuči zabavno. Mi protiv njih. Nema problema. Mi protiv njih. U bejsbolu? Izgleda. Slušajte, evo pravila. Za tjedan dana 2 momčadi će se naći na igralištu i odigrati utakmicu, u kojoj pobjednik uzima sve. Do tada nitko se ne smije igrati ovdje, može? 1 dana. Treba vam više vremena. Daćemo vam prednost. Bićemo spremni. Ostani smiren. I bit ćemo u bijelom, pošto smo mi domaća momčad. Prisegnimo onda.
Sada obećajte da ćete igrati pošteno i držati se pravila dobrog vladanja jednim uzvikom. Da! Nadrapali ste. Vidjet ćemo. Možete se odmah predati. Prstani, siguran sam da si čuo za izreku nije gotovo dok ne završi. Nećemo odustati. Nećete moći pripremiti jednu cijelu momčadu tjedan dana. I fali nam nekoliko igrača. Nema problema, vježbat ćemo cijeli tjedan i dati sve od sebe. Sada svatko ima rukavicu za bejzbol, zar ne? Znači i ja igram? Naravno da igraš, treba nam svačija pomoć. Donijet ću ti staru rukavicu moje sestre. U redu, ali upozoravam vas, neka nitko ne govori kako bacam kao djevojka. Ajmo si odabrati neko ime prije nego počnemo. Ime naše momčadi. A možda bi se mogli zvati Kerubići, ha? Kerupići, sviđa mi se. Baš je fora. Ja dajem glas Keropićima. Sjajno ime, ljudi. Zaista dobro zvuči. Idemo, Keropići. Tu, tu, tu. Hvala na podršci, ljudi. To je stvarno lijepo od vas. Biste li i vi igrali za nas? Nedostaje nam nekoliko igrača. Hvala, ali bejzbol je malo prebrza igra za nas. Da. Šteta, ali ipak nam možete pomoći u ovoj velikoj utakmici. Strah me i pomisliti da bi me lopta mogla pogoditi. Moramo razmišljati pozitivno. Tako je, inače ćemo sami sebe pobijediti. Želim da se svi vrate ovdje za 1 sat na trening. Znam da je ovdje negdje. Vidio sam kada ju je mama pospremila. Aha, evo je. Bog, dečki, idete se malo dodavati? Ne, skupili smo momčad sa svojim prijateljima i sad idemo na trening, mama. Zovemo se Keropići. Imamo veliku utakmicu sljedeći tjedan. Pa to zvuči uzbudljivo. Trebala bih vam napraviti uniforme. Stvarno? Za cijelu momčad? Hvala, mamice. Nema na čemu. Tko će pobijediti ovu utakmicu? Mi ćemo. Tako je, odlično. Sada ja ću biti trener jer imam najviše iskustva. Rubi će raditi prozivku, u redu? Može. Prvi od Keropića je Benjamin. Bum Bum Franklin iz jezera Donut. On će pokrivati 3. bazu. Sljedeći na redu je Cool Curtis, najmlađi među braćom Keropi. On će čuvati 1. bazu. Naš najbolji bacač kapetan Keropi. On ima nekoliko sjajnih trik bacanja u svom rukavu. Naš veseli trener i hvatač Chunk. Naš najbolji igrač i majstor za udaranje. 5. na redu igrač koji igra mjesto trkača Super Sok. Najbrži igrač u momčadi. U lijevom polju iz jezera Donut imamo Ryan Shotgun O'Briana. I zadnji, ali ne i najlošiji od braće Keropi, igrač na desnom polju Cosmic Kevin. 8. na redu sa kvocijentom inteligencije od 196 naš igrač 2. baze Newton. I 9. po redu u svom prvom nastupu naš centar Miss Caroline. Kratki udarač i zamjena za sve, naš 3. igrač iz jezera Donut, Marcus Jolly Jones. I da predstavim svog pomagača, Dan Dan. Hej, probudi se, prozivam te, igrajmo ljudi. Veliki uzvik za ekipu Keropići. Ajmo vježbat niske. Dobro, izgleda dobro. Jesi li nervozan zbog nečeg? A jesi li ikada igrala s Žankom kada se zagrije za igru? Nekada zaista može pretjerati. Ne brini. Keropi, tvoja je. Stižem. Dobra ruka. Newton, idemo. Joj meni. A krivo sam procijenio. Sredi se. Ti si na redu, Caroline. Ostaću smiren, miran sam. O ne! Da li me čuješ? Idemo dalje.
idemo dalje. Time out, ozlijeđen je. Ja sam trener. Onda bi trebao znati da moramo provjeriti ako je u redu. Pa što ti je? Ha? Samo pokušavam napraviti dobar trening. Pa očigledno tvoja metoda ne radi baš najbolje. Izbacio se ga iz igre, a Caroline je potpuno iscrpljena. Previše tražiš od nas. Ha, u redu. Izbacite me iz prozivke. Odustajem. Ne želim igrati sa hrpom smizdravaca. O, vrati se, Junk. Nemoj otići, pa ti si trener. Stani! Junk, molim te, vrati se u igru. Trebamo te u momčadi. Samo smo mislili da si možda malo prestrog. Ako želite pobjediti, treba vam disciplina. Ha? Ubrzo ćeš to i saznati jer će novi trener biti ti. Tvoja majka mi je rekla za vašu bejsbol, momčad. To izgleda sjajno. Zaista zabavno. Protiv koga igrate? Da, koja momčad? A, jedna momčad iz Stoutsvilla, zovu se Game. Huligani, zar ne? Profesor Johansen rekao mi je za njih danas. Došao je u moj ured srediti onaj užasni kašalj. Znaš? Ponosim se vama, dečki. Nema puno ljudi koji bi se suočili sa izazovom koji vam predstoji protiv njih. Trebate biti vrlo ponosni na sebe. Super. Hvala, tata. Hvala nebesima za doktora Keropija. On je dečkima rekao upravo ono što je momčadi trebalo za motivaciju. Pazite. Ej, Juhu! nema smisla. Vjerujemo u tebe, Newton. Drži se. Bacit ću ti laganu felšanu loptu. Spreman sam. Ha, uspio je! Hurra! Newton, uspio si, prijatelju. Newtonov udarac uraspoložio je sve na treningu i čak su se zabavili. Barem oni na igralištu. Noć prije velike utakmice svi su išli rano spavati kako bi se odmorili, uključujući i kapetana, kojemu spavanje i inače ide prilično dobro. Dan utakmice. Obje ekipe došle su kako je planirano. Game su zaista izgledali spremno za igru. A Bome i Keropići izgledali su kao profesionalci u novim uniformama. Kapetani, budući da je ovo u stvari neutralan teren, bacit ćemo novčić da odlučimo tko će prvi udariti. Priđite, molim vas. Tvoj veliki prijatelj izgleda se uplašio. Možda sada želite odustati? Možda ste vi oni koji žele odustati, budući da stalno pričate o tome. Samo se ti nadaj. Reci mu, Voli. Tiho. Zaboravio sam novčić, pa ćemo morati igrati par nepar. 1, 2, 3. Pobjedili smo, mi smo prvi na redu. Zdravo, ja sam Ruby i ja ću biti spiker u današnjoj utakmici Gami protiv Keropića. Tu je naravno i moj prijatelj Den koji će vam puštati usporene snimke. Zdravo. U redu, Benjamine, započni igru. Prvi na redu za Keropića je Benjamin, Bum Bum Franklin i evo prvog bacanja utakmice. Promašaj! Promašaj! Treći promašaj, ispadaš! Treći promašaj, ispadaš! Treći promašaj, udarač van, iduća ekipa je na redu. Joj, čovječe. Ostanite pozitivni, ekipo. Idemo. 3 gore i 3 dolje. Ti si na redu, prijatelju. Tako je. Hej! Keropići su sada zauzeli polje i Game su na redu. Na udarcu je moćni Mike. Za Keropiće baca njihov vlastiti kapetan Keropi. Imam ju! Dobra igra, moćni Mike, odlično. Žao mi je, ekipo, stvarno nisam želio zaribati. Ma nema problema, Newton. Dao si sve od sebe. Moraš ostati pozitivan. Igra je tek počela.
Daleko si dogurao, Newton. Ovoga puta se nisi ni bojao. Hvala, dečki. Idući za Game dolazi Alfred, hvatač, a Keropi se priprema za vatreno bacanje. Imamo visoku loptu po sredini igrališta. Carolin, čuvam te! Što se dogodilo? Otvori rukavicu. Hvatila sam loptu! Možemo li vidjeti usporenu snimku, molim vas? Uhvatila je loptu. Game su imali nekoliko zaista dobrih udaraca i sada u igru stavljaju moćnog majka za njegovo prvo udaranje. Vidimo se kasnije. Vratit ću se s dečkima. Budi oprezan, dragi. Pa kako to da Junk nije na utakmici? Zdravo, Junk. Doktor Keropi, Utakmica je. Kako to da ti nisi tamo? prekasno mi je sada otići, pričekati ću ovdje. O, pa ako brineš o tome da ćeš zakasniti, možeš posuditi bicikl. Tako nećeš puno zakasniti. Počinje misliti kako si želio igrati u ovoj utakmici, ali da se nešto dogodilo. Keropi vam nije rekao. Nije, ali mislim da znam o čemu se radi. Vidio sam mnogo tvojih prijatelja prošli tjedan. Ne boli previše, zar ne, Newton? Ne previše, hvala, doktore. Rekao bih da ti leže sportovi, Newton. Prije si me se uvijek bojao. Neki dan pogodila me lopta ravno u glavu, pa ovo i nije tako strašno. Junk nas je tjerao da vježbamo vrlo naporno, a ja sam bio prenervozan da bih išta uhvatio. Lijepo za tebe, mali. Sportovi su jako zabavni. Hvala puno, doktore. Pogodio sam ga. Keropi se neće ljutiti ako odeš njegovim biciklom na utakmicu, siguran sam. Morati ćeš možda progutati svoj ponos, ali mislim da se isplati. Upravo ste, moram tamo stići. Sretno, Junk. Nadam se da ćete sve razriješiti. Junk je bio u dobroj formi od igranja toliko sportova, pa je prilično brzo vozio bicikl. Ljudi, je li to moguće? Ovo je zaista uzbudljiva utakmica. Na početku zadnjeg dijela smo sa Keropijem na udarcu. Obje momčadi odlično su igrale sa Gamama u vodstvu 6:4. Šteta što netko mora izgubiti kada je utakmica ovako dobra, zar ne, Den? Da. Sada Keropići imaju 2 promašaja, trkači su na 1. i 3. bazi. Na udarcu je Newton. Naprijed, Newton! Možeš li to? Rekao bih da je ovo vrlo napeta situacija. Idemo, prijatelju. Newton, dobra je. Newton! Udarač na bazi. Newton, zašto se nisi izmaknuo? Junk, ipak si stigao na utakmicu, nedostajalo nam je tvoje društvo, znaš? Trebao bi dati nekom da pogleda tu ruku. Mala ogrebotina, čak ne boli me. Osim toga, radije bih ostao na bazi i nastavio s igrom. Drago mi je što nisam zaribao. Da, ali ja sam ipak zaribao prvi dan treninga. A otišao si, nismo ti imali vremena objasniti. Bio si toliko ljut i nisi slušao. Oprosti. Naravno, moramo ići. Evo. Vrijeme teče. Kogod je izmislio ovu igru, zaista je znao kako se to radi. Keropi, možda bismo trebali pustiti Junka u igru. Dobra ideja. Šta ti misliš, prijatelju, a? Šališ se? Učinio bih bilo što da se vratimo, momčad. Pa požuri onda i obuci svoju uniformu. Ti si broj 2. Naša mama ih je napravila za čitavu momčad. Nadali smo se da će se vratiti za utakmicu, Junk. Stvarno? Hvala. Zamjena za Keropiće. Ha? Raspali, prijatelju. Ostaću smiren. Biću smiren. Promašaj. Ej, udarač, zamahni. Samo malo. Ovo je za utakmicu, Junk. Saberi se.
ovo samo uzbudljivo. Imamo 3 krivih bacanja i 2 promašaja. Uzbudljivo. To! Stigao je! Uspio je. Tako je! Stigao! Ne zaustavljaj se, Newton. Samo nastavi trčati. Trči, Newton, trči! Pripremi se, moraš prokliziti. Stigao je! Odlično, vodimo za 1. Uspio si, Newton. Hura! Hura! Uspjeli smo! Hura! Hura! Uspjeli smo! Uspjeli smo! Vode nas za 1. To nije pošteno. Voli, znaš da smo vas pošteno poveli. Ali uvijek inače bude po mom. Ne i ovog puta. Pada kiša. Trebali bismo se skloniti sa kiše, ljudi. Srećom za sve, bilo je mnogo velikih drveća u parku gdje su se mogli skloniti. Ovo dakle znači da se utakmica prekida na račun kiše, Newton. Zar smo izgubili? Bojim se da to znači da su ga me izgubili. Vi nas vodite za 1. Ja predlažem da proglasimo utakmicu izjednačenom, a? Dobra ideja, nitko ne gubi, svi možemo zadržati igralište. Ako se svi slažu, ja smatram da bi to bilo najbolje. Čekajte malo! A? Jedina osoba koja može odlučiti o utakmici je sudac, a to sam ja i imam nekoliko riječi za sve vas. Kada ste došli ovdje, sve što ste vidjeli su razlike među vama, ali to se sada sve promijenilo, to je najbolji ishod koji ste mogli poželjeti. Nije bilo u redu, a na što smo vas potjerali sa igrališta. Nadam se da možemo biti prijatelji. Bio si prilično jaka te udarila ona lopta, Newton. Ruka je uvijek bolja od glave, Alfrede. Ovo je bilo zbudljivije nego što sam pomislio. Možda postanem profesionalac? Bilo je zaista uzbudljivo, ali drago mi je kako nitko u stvari nije pobjedio, jer u suprotnom ne bismo više nikada igrali zajedno. Nije važno ako pobjediš ili izgubiš, jel, Čank? Tako je, bitno je kako odigraš. Kladim se da su Keropijevi roditelji vrlo ponosni kako je sve ispalo. Da. Što se na kraju dogodilo Keropijevom ocu nakon što je dao Džunku bicikl? Izgleda da nisam propustio mnogo uzbuđenja ako je utakmica prekinuta zbog kiše. Glasove posudili Andreja Baković, Ivana Štefić-Pavlic, Adalbert Turner-Juci, Saša Buneta, Vinko Kraljević. Produkcija Novi mediji Zagreb.